Madafo memwa kwa aba eba Emadek TV so unim se meji maadwa se dia na chese eye enema anansemu a etwaguo ewo abefo ntenten afidie so anasa trending news ena mede ebesom na enne ensem bia beti ene se eye late former vice president ne yire aka enchinagu na chese wanya ne ba biko na enyumaku asoma sinema mede eye jumade ebesom eye Samji Casual Fashion Clinic ose upetela papa amana pamonema amawo ende bra na so eye na onye emfa mawo se upese wo de ko wedding birthday parties anase naming ceremony ba bia pese wo de ko bia ode wontuma no ekọ Samji Casual Fashion Clinic obe design ya ye bibia kama ede amawo yewo eye sunwane odomase so pese wo frɛ ya ye number ena etwaguo ewo screen ne so no peke na wonso frɛ na bibia entimi enko nkan na fa onema no ekọ na ompamo emfama medin ene Akosia Diamond ene asem kese ato oman Ghana mu nyina ene sense ukọ 3news.com ensem a omude ebegu ho na asem chinchin ya mekopie so ewo honom ene se the late vice president ede ema Ghana man mu ha nyina Aliu Mahama ne yira na ye frɛ no Hajia Ramatu Mahama eda ya wansori na sa arehosemi esi ewo Kolebu Teaching Hospital eho na sa arehosem nyina esi ya 3news.com enso enya bi etimi edito wo mo page so ema me so me kofa bi ebeka na ohwese de kramofo enhyehyɛ yesitie na aye no eba behyehyɛ so enche bia nanso abusuafo emfa date a wo mo ede beye aye no emaye na baby a 3news.com ekofa asa news yi enyina ebaye ene se wo mo atwe mu a mami eba baako na ede to ni social media handle na de otweye eni o say it is with a deep sorrow I announce the passing of my beloved mom, the former second lady of the republic, Hajia Ramatu Aliu Mahama. She passed on peacefully in Accra at Kolebu Teaching Hospital earlier this afternoon. Let us say April 7th, Thursday ya awia na second lady of the Republic of Ghana, Hajia Ramatu Aliu Mahama, etimi eto nananom ewo ensiedo ewo Kolebu Teaching Hospital aye arehosem ama Aliu Mahama busuane nyina. Yan next story asanso abeka yensa ebiem enese abrantie bia otonyom ewo man Ghana mu ha ya dodo na efre no Shatta Wale. Beginning of this year na ode girl bi ebetre social media na chese Ghana fo nyina se one michi ejaye no asanso ensa aka biem na ye frɛ no Elfreda sa girl yi na one Shatta Wale ewo honom na enche bia na esanso ebeto oja se Shatta Wale ene na jai na ne okeka nyina ene se girl no openagen dodo na afi so tie ne nafofo ensem bi epi entino enya de a obetimi ene na to aso na ohwe girl ne kra na girl no enye marriage material okeka ka nsem na no sanso edebeto oja se marriage is a scam na eno na ennei adusafo a ya ono nso sinitwani a Ghana man mu ha enso abeka bi ewo saa asemi hu se enya de a aware scam bia marriage is not a scam se uni obi beko relationship mu a ejina o maturity ene se de usidwene fa na ebema mu mienu nyina akowie ewo aware mu na de Shatta Wale ka se marriage is a scam na enya de a nokre na o movie eko ne Twitter eho na okọ Twitter say relationship or marriage is never a scam. Relationship or marriage works among two people that are ready to make it work. Yes, it's somehow a difficult journey, but its maturity and wisdom comes to play. It's the most healing and sweetest experience ever. Eno na adusafo a Twitter ewo ne Twitter page de ema Ghana fo nyina na okache Shatta Wale say one Elfreda no maturity anase nyansa bi na amba wo mo entam ama wo mo entam atete no de ohunu say Shatta Wale no onye ready say
or ba be ware anasa or ko relationship biam na eya agro bi anasa dada bi na no or ba be dada Ghana for e na o share that day girl no e be to social media say no sa girl no na wanya no a replace Shatta Wale said de be ya Shatta Wale eti baabi a ne re be ho anasa obenya broken heart na mum Shatta Wale enye na adwen se okọ relationship biam. Abusiafo ha na mede trending stories a mede ebesom nne no mede esie mede ene akosua diamond na dwumaku a muso masene ma mede ebesom mu ebi esanso ne Gateway Senior High School o se ope school akwa na so watwe bi si awie na se ope se onto aso a o se bra honom na oncheche obibia ema ne ntimi enkonkan se wo ba Gateway a your courses bi etise general arts, home economics and affairs to business and any keka ho nyina oba no eba ho no ma na so do ba ne ba ho no ma na ho bambo enso save chima bia ento ne ho enti ne fa oba Ebra Gateway Senior High School frɛ empanifo number na etwagu screen so na ne wo mo ending komo makram.